chibai levek ule voin hi me ni sompali ni lai ni ani a ben van chong 07 YouTube channel a kan lo lom levek ka cheu ka channel la subscribe lo te in lo omani chuan khoi takin ka channel hi min lo subscribe saka share te comment te like te min lo pek sa turin kan som hal cheu ani US le Saudi Arabia in dollar billion zaruk deal nimin lam khanin anziak hem maya Esther Arfan aina azia hi lo en hodon ta ila US President Donald Trump le Saudi Crown Prince ten strategic economic agreement anziak hei ba ka hian ram pani ten ral thom chungchanga indemna dollar billion zale somli le patni arm deal US in Saudi Arabia na F-35 Stoll jet ashal thaidan tur an soi ho bok ani the White House ina atarlan danin Saudi Arabia in US investment dollar billion zaruk an TMT an puanga hei hian economic lama in zomna an nei na turata na hun rezok ani beisei ani he thutiam hnuaya indem na chu hetiang hi ani US energy security defense technological leadership le khuvel pumhuap infrastructure le mineral poimo tak tak te mu theina ti chaknan man ani don ani weapons United States le Saudi Arabia in ral thom lama indem na ro pui tak dollar billion za somli le pahni an siam hi America history am deal yan ber alani dona pui hem tak ani indem na hian thil poimo panga akengtela Saudi Air Force le space lam ti ma son air le missile defense system ti changtlun tuipui kama ven himna ti chak ramri ven himna le leilam sipai thuam na ti ramri ven himna le leilam sipai thuam na ti changtlun information le communication technology ti changtlun ole phatiang kha ania Saudi Arabia hiram hosa ania US po hianin abethale meya tuna nimin lama kan huwa kha US le Saudi Crown Prince ten deal ro puili tuk mai America history ta na deal yan bertu anan zia group ania pui hem tak ani tin tunain India le Pakistan anin do na sem emma inka haite anan puanga tlemin nimin lama te thom 100 dewa zaidam thangan Asia mang hianin hanchun zom vele don ila engwangin ne US hianin Pakistan hianin US in mintan hle ani ti hi engwanga pomnge ani ti tapo hi helai zaidam thangan Asia tang hianin alang chiang hle in alanga atop thleng milongai thlak chunjom sakzel turin ka som hal cheu ani chibai le fek ule Indo Pakistan abe bom tlem zairem thanga zia hi han ngai thla ho le ang umyang like comment le share te kha min lo ti sak le sham don nya hole ni som pathum me sang ni som ni panga a chuan Indona chu areri a army lampang achangpu in inkana athlen tori lo thu soi ani chongkam ero chuan an la in show sana sahle a Indo Pakistan boin a hian inkana ni kherlo po neu awm verenga chu wangin post vele shimshimang tamtak ero soi tur omlo Pakistan International Monetary Fund achanga Pakistan in loan an puk thei chan le US in apui chan the EU tin atarlan dan chuan Pakistan hi India nen anin ti boina achangin ain hnuk dok anga India ram chunga firfyak te chet na renga ain nam noilo anga ahun taka chuan lam sem lovin puisa puk arul tur ani ti intiam tirin a vote share ane izat 60% chuang zet chu apeni in asoi rethei wanga in hnuk tok ngam chau po an angtal hle meya India in Pakistana nuclear ral thuam adana hmun pui pakhat Kirana Hills abum chhiani in soi ani a sipei thupang tu ero chuan kan lo shereng leinem isoya kan shechia ati deuh suka Israel page pakhata alandan chuan nuclear zungzam apudru a emergency case po awm nual ni in atarlang tak ani ngai chuan Pakistan chu abuai ru ve hle don ani engtak angzelang ngimo India chuan Pakistan hi tlom sikima atlom ma chuan Indus Water Treaty chu ala suspendona inka haipo hi chutlai lok chau ani thu Prime Minister Modi chuan asoibok nimin pia ka chiang talo India hian tui achwa hukha ania vo in lama ero akhar phuile vekto a tuiluang mutur awm le mangto lo araule de vekto a
he Indus Water Treaty suspend ringot po hi Pakistan tan chuan tor narap thlak akling India la hian adu huna avakhar thul vel adu huna asale vaka India po hi Pakistan tan chuan ngamlo ruve theingotang India Today in mipui ngai dan alak khom na a inka high club tu 43% club lo tu 29% ngai dan nei lo 6% le extend du 22% an om mi engzatin nge vote thak ti ero ka shelawa India sipaite thlop nalan tirin Delhi le Ahmedabad a Tiranga yacha flag march nei ani a mipui an chhnem hle a authom po chham ham tak ani Pakistan chuan martyr te khalak ati chuaka Air Force personnel pali le army pathum anni ole hedichin hi ni leri phut se achul dan azerin update kan lo siam zel anga kan channel hi min lo subscribe sak ve cheu don nia loin enkol cha ula lodam tlang zelang cheu